Ngiyilumela. Awuyizwa bala kunzima ukuphisa abantu. Nah dog. Yazi manje Asiphambi kwepali. kumele accept dog ukuthi noma kuthiwa wenzani dog. Kuzoba kukhona lo muntu and now ungaba yilo muntu against you dog. Yabona mfethu ilento ehlale eshiwa abantu le joke lethi aslow but now musu kuthanda imoto uthenga umuzi ushade uthenga nomfazi umuzi ulobola ngomshini okwasha wena usicabela sifuna ngomona ke wena uyasifoka wena uwo sezini because abantu manje mfethu abantu bazofuna ukukusiza uphumelele ne akekho umuntu ofuna ukusiza umuntu so once babuke ngathi bakusizile bayihalelo la sizo because wonke umuntu osiza udinga usizo naye akekho umuntu okusiza ngalidingi you understand just that akalidingi kummusic but we engineer akathi mhlawumbe lamadinga akafuna ukubonakala umuntu osizoyela ngoba manje yena kuna into afuna ukuyiprove ukuthi yena mina ngithwe yabo so manje bazothatha bakubeke la njalo umjida mfethu a perfect example umjida uyathanda ku-Twitter ngoba umapara wathathwa ngoba uba ushimza ureply kabi umjida ushimza ngicela phela ngakufaka noma 10 minutes ngidije kancane wathi umsiza wena nesicelo then abantu bathi hawu cha ungasecela kahle kakhuluma nawe kahle awufakile into yakhe yeah so manje usho kulomjida uthi wena nesicelo then abantu badabukela lo mjida bathi ubuke kodwa wena unomona shothi ufuna usiza abantu because abasiza ngisho indumile and then what happened after that hayibo asekho kwi frame manje khona ukhasha then after that umjida after a month what trend food so trend is ukuthi bathi ngokade gaje indaba yeset wathola ama-booking zamaningi kanti ugrand vele empilweni waposta imoto zakhe wacelwa inkabi nacho ngisiza wayigapha that was after ke lapho yena le time esashisa abantu besambhuka benzani waflopha ngokuthi aposte imoto zakhe abantu sesikhuluma kanje kanti wena usitshwela wena ushimza wayibona lento yakho uthi lesicelo wena uyasaraza then after that wenza le mistake kayenza naye waphendula kahle komunye umjida washawela lento ukuthi abantu bayaqina uyambona umuntu uyaqina khona lo olokhu exina wena kodwa yena manje nepurpose yena ngokwakhe uyayibona lento but my biggest point is lo mjida lo umphakathi waseSouth Africa ufuna ukumsiza ngoba umbone ngathi uyahlupheka wathi akhombisa ukuthi akahlala ngihlupheka ngimncengile kwalomshimza wenu bengithi nje usikwani nina ngimncengile bona abantu abona umphakathi wathi hayi wena usithola ngabo wena so fact abantu bazokusiza abantu uphumelele if they think you need bafuna ubadinge njalo so once wathenga imoto shoot sabadingi very true once shoot sabadingi sekumele uwe ukuze usidinge sekumele manje lo singayimsa some download ukuzayo basuwile bazothi bafeze sibuyiseni ngoba ngalomjida for example bese yethu ngiyakhumbula uzola abantu laba beyisupport khona indaba ukuthi nje uphaka indaba yazo beyisupport lonto kodwa then after maseshaya ngempela sebekuchama impela ayingeke siyakusiza nakhona uzola ngisho akakaze uhambule empilweni uzobuya futhi umbhabhele sifokof so wena sesikusizile echoba ukuthi bangithengele iphi imoto ngiyasho nangu uzolo rangi yilo esifuna lo uzovela kodwa khona umuntu oqhamuka wathi sithoma ngemoto isangele manje usizwe ithini njani kanje enye into ke abantu baflopha ngaloko because manje into eyinkinga ne once safile ngathi awusasidinga asisanayo i-control over you you understand and then you must be in a position of saying ningangisizi ngithwe mina ngiplandi ningangisizi njengo-euphonic ovela ningazongithola ngapha nonke understand kodwa still ingoma yakhe sesilayo lo akasitokile vele asithola kusupport nakhona ayikesayenza yabo because wangena le mpahla nina off ningazongitshela mina ningangitsheli yaswala shanisa ngoba uzofaka umsebenzi even amathi futhi mina ngihamba South Africa ngoba sene right ngoba niyasangana ni so siyabanile uyazi vele okay showcase mina vele imali futhi ngisho futhi mina ngisho ipost extreme nokuthi ethi
fuck nonke mina ngiyahamba vele ngiyahamba Vele. hayi kuze lento kodwa vele no, vele ngihamba. senzokholwa nina ukuthi ngithe Ngihambiswa fuck yini? ngiyahamba Yeah. ubuya sengithi vele noma sengishaya Alanti blind fan. Alanti blind fan. Because man, about people banento isikoleke behlala isikoleke. Once bafika ngathi asabakoleke babo yo concept yamamafiyali ngihlezi basebenzela futhi ukuthi bangivele ngifuna ungigwelele wena uzokuthuma uzokukhumbuza ngelinye ilanga uthi futhi lemali ngiyisaqeda ukhokha wena ngisho ngoba nesamba uthi ngeke. uzawugcina ukuthi ithole kanjani Ithole ngenxa yami. le mali enganikwa. masingigcinela ukuthi ube ney'nkinga zokuthi uyithole kanjani imali uzongikhokhela futhi ungigwelele Between the food. Yeah. Yeah. The thing is, ne, everyone wants help. I want to abakusiza umuntu ozothenga isithi yakho. It's cause discuss issue yakho manje. Asika discuss yakho. Wonke umuntu udinga usizo ta. Ayikho umuntu okrena. Wonke umuntu udinga usizo ta. Yabo. So manje sasiza wena. Nasi siyadinga usizo. So leso lolu kumele wazi ukuthi ufrejani. Waqala wafuna ukuthi awudingi. So please. That's the thing. Because nothing ngenqwaba abantu nalo sasikusiza ngoba senzela wena senzela thina ngoba sikholelwa kuJesu nani sasithi inhlanhla izobuya izobuya usizwe nasiza thina lokho sethi i-true ukuthi inezinto ey'fakiwe ezenza ukuthi uma sungasokholela kuzobe iboleka yabo leyo ukuthi uma ngikusiza ngisiza mina it's true because uma kwenzekile ngithola i-answer ukuthi siyasipala le mpahla yabo masenzela kumina ngizokholela ekutheni nani Ingoma because nami ngeke ngasiza umuntu engayitsheli ukuthi ngisiza ngempela kwasebenza and ngathola ama-answers ukuthi fuck yena ngishaya nganathisa ukuthi ngimsizile but mina ngithola i-answer ukuthi ngimsizile iyenzeka le mpahla yabo yabona bethu manje you get to a point where wena mawukholela ukuthi impahla le mina ngenze kanje ayifana yenze uyenze kanje because waqala waya le nale you don't know excuse yomuntu ukuthi wena sakusiza kanje kanti unale mpahla ukuthi mina ngakhipha R100 okugcina ngafaka i-account yakho kuthiwa wena dingiki so uhlula manje ukuza la ekhaya uzokuperformela sebe 100 labo bantu sebe 100 but dude, do you understand? ukuthi 100,000 njengamanje because ngakusiza ukunyusa iveli because nami ngihlezi nginyusa iveli and manje iveli kwinyukile ngahle ngaphezu kwa-100 khona athi sasikhuluma nayo ethi hayi mina angisamvumeli phezulu why hayi ngahlala naye sabakredi sengiyambona kwesibili akasekho kredi alike wena njengamhlanje unje kusasa ngekube nje next week ngekube nje mhlawumbe uzothola ithana lakho even kuyona leyo situation wenjani phezulu bawenzeleni ke awazi waba grand ngale nkathi grand nayo mase ngase grand emoyeni sufuna wena abe nje yaya wena uhlala nje nako usakukhumbule nje uyamkhoda njengoba wesibili lento yenzeka wena ihlezi wena manje umphinda mucabanga esuka kwena bangabambona njengoba ngigcina last month mucabanga yonke le nsuku every day every second ngibona ubaba hayi personalize umuntu yenza into ngayo lento ukuthi no mina kuphela phela mina wathela usizo thina bajazi senjani asidecide now mina nawe namhlanje wovela ungaphindi umlaleli sibone ukuthi uzokwenzani ke yabo wena usizo phezulu kuleyo ngoma zakhe wenzela wena ingoma yakho uthanda wena isilapho ufika ngidayisa izinkwa bese uthi ngizokusiza ngothenga lezi zinkwa mina nje angidayisa lezi zinkwa ngisiza abantu abalambile cha ngifumana nawe nje ubuzosithenga usize ulambile yeah so lo support thina la baba relax vele uyeke ungisupport vele yeke sibona ukuthi uzolalela kulelo khona kulona ukhona uyangisupport uzomisa kanjani ngathi ungabhalansisa okay ngiyabadinga but fuck off ube nje khona umuntu ezobona have some things waziyo now talk ayifana ngeke fana akhuluma lapha young shona ile young blood busy ngazo siza la ngithi kusengqedela mfethu nganoma singashaya isithole I'm like wena mase siza maqedela lo bang blood so yeah but the thing is now no but usesikusiza nje sadala ingoma zakho I like to abanesithombe wena mina nginokuthi mina asama shop nami futhi angikho right angikho grand uzuwani ngafika la wena uyazikhiphanda njengoba sida nje kwavela ithi wena usungibona uyazikhiphanda wena usuyayishintsha ifocus mase nguthi wena ufuna isithombe wena hayi bahle ngayivumile bani bacela ushusa nawudla
ukuthi mina ngilweni hayi sabe kanjani siyadla Usijava lapha Sapha sidla ngo7 ngesingaze sidle usuku lonke sibhizi 7 ebusuku manje uzofuna ukuthi isombe Shoot asasathi ke manje video kanje sajuka saba manzi te then satisado say samenziwa siyafika lapha athi qeda ukudla angishaya ngqaba uyadla yena athi hamba kube kuzenye ngiyangongizanga okay nonke nidlile nina nako kwamkudla sekuyabala kuziwena uthi asikhali Bobu uyangisupport yeah vele uyeka asiyeke hey ndoda